Samo da vidim. Ovako malo, čekaj. Pa dobro, a? Ma vi slobodno namjestite kako vama odgovara. Gledam sad, ova mi je bela pruga iza, ali čekaj malo da ga iskrenem samo. Ajde ovako neka. Dobro, to sve. Ma dobro, ajde, to je. Bitno da je zvuk dobar. Zvuk je odličan. Eto, dobro. Evo, dobar dan, dragi pratioci kanala Fakat podcast. Danas imamo neobičnu čast ugostiti u novom podcastu profesora Velimira Abramovića, znanstvenika i naučnika koji zapravo proučava život Nikola Tesle. I evo, prije svega, hvala vam na odazivu na ovo gostovanje. Hvala vama na pozivu. Da se još uvek neko interesuje za znanost uopće. Pa mislim da sigurno, pogotovo kad se radi o liku i dijelu genijalnog Tesle, da tu nikada neće prestati zanimanje za to. Da, to je tačno, zato što u stvari Tesla je budućnost nauke. To je etarska fizika na osnovu koje on radio svoje eksperimente. Upravo je ona odbačena grana od kvantne mehanike i relativizma u fizici. Tako da se to ponovo vraća na jedan drugi način preko tamne energije, preko tamne materije, jer zapravo ne može etar da se izbaci. A evo iz kog razloga. Postoji ontološki dokaz, znači dokaz koji je suštinski o postojanju etra, jer prostor i svetlost se ne mogu razdvojiti, niti postoji najveća talasna dužina. Dakle, ceo prostor je ispunjen zapravo elektromagnetskim talasima. Nemamo čistu svetlost na jednoj strani, a prostor na drugoj strani. To je nemoguće. I upravo ta kombinacija vrlo lako ponderabilne, odnosno te lazurne ili materije koja zapravo nema masu, a to je svetlost, i samog prostora jeste etar. Prema tome, samo je pitanje kako to zovemo, a Tesla je na osnovu etra uradio sve svoje eksperimente koji su i dan danas neponovljivi. Pa ne može niko da napravi loptastu munju, na primjer. Niko u laboratoriji to ne ume da ponovi, a on je rekao, kaže, pa to su dve struje određene frekvencije koje se kupluju po jednostavnom matematičkom zakonu. Pa taj jednostavni zakon očito niko još nije otkrio osim njega, pa onda, na primjer, on je postizao brzine veće od svetlosti. To imate patent njegov iz 1905. gde on govori o brzini 1,5 c oko zemljine kugle. Mislim, to se sve u stvari ignorira. A zašto? Pa zato što niko ne zna o čemu se tu radi. A on je veoma pouzdan. Ako se uspe da se ponovi njegov eksperiment, onda uvek i nađete da je to što je govorio točno. Da nikad u stvari on nije napravio tu eksperimentalnu grešku. A sad, da ne radi sat njemu kako treba, pa ni njegovom asistentu, a merili su to ko zna koliko puta, to je, mislim, nešto što je najmanje verovatno. Kad smo se već, odmah smo krenuli, kako se kaže, in medias res u sami srž priče. Evo, kad ste se već nadovezali za eter, recimo današnji znanstvenici, evo, kako to komentirate, kažu u CERN-u da je eter takozvana čestica Higgson bozon, pa neki kažu da je to onaj dark matter. Koliko su zapravo ovi današnji znanstvenici blizu i da li uopće su na pragu iste valne dužine kao što je, na kojoj je bio, recimo, Nikola Tesla? Pa, dragi prijatelji, evo reći ću nešto što je jeres, ali imam pravo na to kao filozof, kao fizičar bi morao to da ćutim o tome, a to je sledeće. Ako gledate istoriju civilizacije, istoriju znanosti, nikada se gluplja populacija ljudi na ovoj planeti nije bavila zapravo kosmologijom, naukom i za to imala univerzitetski kredibilitet. Znate, to je potpuno smešno. Recimo, dođe, na primjer, BBC u observatoriju i sad tu ih sačeka jedna žena koja po svojim, kako bih rekao, svim karakteristikama može da bude dobra majka i domaćica, ali pošto je završila fakultet astronomiju sa 10 i zaposlila se na observatoriji, onda misli da može da odgovara na pitanje kako je nastao kosmos. A to je potpuno besmisleno. I onda oni kažu kosmos, to je Big Bang teorija,
znate, to je bilo jedno u stvari kosmičko jaje malih dimenzija, gde je sve bilo tu, i energija, i materija, i prostor, i vreme, i onda je to eksplodiralo i onda je nastao ovaj univerzum. Pa to isto kao da kažete da je eksplodirala štamparija, a onda je od toga nastala biblioteka. To je takva besmislica, mislim, tako da nikada nelogičnije teorije nisu bile u ozbiljnoj znanstvenoj raspravi nego što je to danas. Higgsov bozon ništa u fizici nije promenio. Evo to imate akademika Georgija Para koji govori da je to uzeto iz teorije metala u stvari i samo primenjeno na, kako oni kažu, božansku česticu, dakle na građu kosmosa. Zašto? Pa zato što je primećeno da u onim praznim delovima, pošto kosmos je uglavnom prazan, zapravo 94 do 5% mase nedostaje u jednačinama, znači u ljudskom shvatanju, ne u prirodi, naravno. I oni umjesto da kažu nedostaje naša teorija, naše shvatanje kosmosa, oni kažu nedostaje masa. To je van pameti, šta krive kosmos za to što ne shvate o čemu se radi. Mislim, tako da cela filozofska postava današnje nauke je potpuno pogrešna i da kažem krajnje naivna. Oni su prvo napravili, to je 10 na 30 otprilike, to je ta gustina čestice, znači frekvencija je 10 na minus 30 i sad to je jako visoko energetska čestica koju oni tvrde da su pronašli u kolajderu. A znate šta kaže Tesla, kolika je gustina etra po njemu? 10 na minus 20, oscilacija etra, 10 na minus 26, pa to je, da kažem, ta 4 reda veličine na tom nivou je gotovo beznačajna razlika. I dalje neće da priznaju etar, i dalje odbijaju da uopšte Teslu shvate kao naučnika, to je vrlo interesantno. A na njegovim se ogledima i patentima bazira kompletna informatička civilizacija. To vam je ogled daljinskog upravljanja iz 1896. To na čemu se bazira današnja civilizacija, to su njegovi patenti iz 19. veka, ne iz 20. To je drugo, to je patent bežičnog prenosa energije i signala i treći patent end logic gate, to je kritično kolo u svim digitalnim sistemima, u hardverima svih kompjutera, nema govora da bez tog logičkog kola, to su tri polu provodnika koja rade, da to funkcioniše. I sad to nema veze, što je on to pronašao, nego je on fantazirao da postoji etar i da postoji brzina veća od svetlosti, to su kao njegove fantazije. A znate šta je tu problem? Što to nisu njegove fantazije, nego su to ogledi ostavljeni u dokumentaciji, nalazi se u Beogradu, 37.000 dokumenata naučnih ovde iz Tesline laboratorije u Beogradu. To ne samo što nije objavljeno, nego nije ni proučeno. A znate zašto? Zato što od 9 stalno zaposlenih ljudi u Teslinom muzeju nema ni jedan jedini elektroinženjer. Jel vi to možda verujete? To je zaista teško povjerovati. Pa neverovatno, da. Svi su ovi neki iz stranke, znate, dođu, zaposle se po vezi. Sada direktorka je završila književnost i napravila je neki gaf, ne znam šta, pa su je tu premestili po kazni, da bude direktor Teslinog muzeja. Jedno od najvažnijih trenutno mesta na planeti, a tu se nalazi praktično dokumentacija, potencijal kompletno jedne nove fizike, koja nije teorija relativnosti, koja nije dokazana. Znate šta je rekao Stalin to je interesantno, šta je rekao za Einsteinovu teoriju relativiteta i za Darwinovu evoluciju? Nedokazane teorije. To je potpuno tačno, dozvolite. To je, mislim, tačna ocena. Tako da, zapravo, mi stojimo pred promenom paradigme u znanosti. Kompletne paradigme, filozofskog pristupa, paradigme i onda linije istraživanja koja mora ići u pravcu etarskih osobina. Jer Tesla govori recimo o mehaničkim osobinama etra. A to je vrlo interesantno. Znate zašto? Etar sam je nestišljiv. Zašto je on nestišljiv? Pa zato što je prostor nestišljiv. Vi ne možete metar prostora stisnuti na pola metra. Znači ako je etar odnosno ako je
prostor jedna od komponenti etra, onda je naravno one stišljiv i tako dalje. Mislim, hoću da kažem, ima ozbiljno tu da se proučava mnogo, a to se ignorira. Neće profesor, vi dođete na fakultet za fiziku, niko neće da razgovara o Tesli, oni znaju sve bolje od njega. Eto, tako je to, da kažem, jedna uobražena masa ljudi. A ovo što se desilo u CERN-u, oni imaju šivu, znate da imaju šivu od 4 metra ispred ulaza u CERN, jer šiva je onaj koji se igra univerzumom po indijskoj mitologiji i tradiciji, i oni u stvari fingiraju i spiritualnost i naučni rad, a istovremeno imaju akses do Nobelovog komiteta gde se zatvara taj krug, jer tu onda Nobelovom nagradom verifikuju jedno otkriće koje je potpuno beznačajno. Ništa Higgsov bozon, koji ima karakteristike jedne od 450 čestica standardnog modela koji već postoji u fizici, znači ništa to nije promenilo, apsolutno ništa. I oni sad kažu, pa mali nam je, kaže, taj kolajder ima 27 km u obimu, nego treba sad da se proširi, mala je Švajcarska, nego sad da se proširi na Francusku, da bi dobili od 100 km obim, a to su recimo magneti od 2,5 do 3 tone i tako da. To je sve užasno skupo i komplikovano, a rezultat celog tog istraživanja je gotovo nikakav, apsolutno nikakav, s tim što jedino što se razvija u CERN-u to su kompjuteri sa ogromnom memorijom i sa vrlo dobrim procesorima. Eto, to oni rade. Ja bih rekao da prva, ajmo reći, greška je zapravo totalno ignoriranje i obstrukcija pojma eter. Možda za neke gledatelje koji uopće ne znaju, ajmo krenuti od tu. Zašto se toliko ignorirao taj pojam i zapravo što je eter? Postoji istorija pojma etra, to je 5. element po Aristotelu, znači to je počelo još u antičkoj Grčkoj, imamo zemlju, vazduh, vodu i vatru i onda ima etar. Šta je etar? To je element u koji se svi drugi elementi rastvaraju i onda se iz njega stvara ovo što zovemo manifestni svet, odnosno materija, energija i sve ostalo. To je bila ideja Aristotelova o etru. Kasnije, međutim, mislioci, prvo alhemičari koji su imali taj mistični pristup i koji su imali stav da je sve od svetlosti, oni su, pa preko Huygensa koji je tvorac ondulacione teorije, to je talasna teorija svetlosti, oni su, i naravno Newtona, koji takođe prizna etar. Jer, znate zašto Newton prizna etar? Što ljudi takođe ignorišu. Kao Newton, on je ozbiljan naučnik, a ovi drugi nisu. Zašto? Pa zato što on ima sigurno masa privlači masu, to može da se izračuna. Međutim, Newton je prvo tražio poreklo sile. Ne samo šta je sila. Sila je za njega bila mistični pojam. On je tražio poreklo sile, pa počinje svoje principije matematika. Bog je stvorio svet. Pametan čovek, jasno mu je da postoji nešto što je van naučnog saznanja, bar u tom trenutku, a verujem da će uvek i biti. I on zapravo govori o etru zbog actio in distans, znači postoji akcija na daljinu. Dozvolite da nema nikakvih vidljivih veza između Sunca, Zemlje, Merkura i planeta Sunčevog sistema, da to sve savršeno funkcioniše i sinhrono i harmonično, pa je čak harmonija sfera bila jedna od ideja savršenstva samog Sunčevog sistema i uopšte nebeskih tela. Dakle, to je neka akcija, govori se o gravitaciji, a sa šta je gravitacija ne zna se. Tako da u stvari su sve to otvorena pitanja. I onda je ceo niz naučnika priznavao razne teorije etra, pogotovo je bio problem sa kretanjem. Da li recimo telo u kretanju, da li ono povlači etar ili se etar suprotstavlja tome telu u kretanju reaktivno ili jednostavno se radi o tome da je i samo telo od etra, tako da ono nastaje i nestaje u određenom ritmu, u faznom pomaku u prostoru, pri stalno istom vremenu. Zašto? Zato što je stalno sadašnje vreme i juče i danas i sutra, nema drugog vremena osim sadašnjeg, pa bi ja dodao, što kaže Heraklit, kaže ne možemo 2 puta ući u istu reku. Pa ne možemo mi ući 2 puta u istu reku, reka je uvek druga, ali vreme je uvek isto, sadašnje vreme. Kad god uđemo u tu reku koja je drugačija, ulazimo u isto vreme.
I zapravo je teorija etra doživela, da kažem, taj slom, da mislim kraj sa Michelson-Morleyevim eksperimentom u 19. stoljeću, kada su oni napravili jedan uređaj, jedan eksperimentalni set, pošto Zemlja ide oko 100.000 km brzinom oko Sunca. Tako da ako pustite zrak svetlosti u tom pravcu, ako ima etra, on bi trebalo da se skrati, pa da interferira sa zrakom koji ide vertikalno i koji se ne skraćuje i da da interferenciju. To bi se jasno videlo, to bi bili svetlosni prstenovi na zastoru, to se nije desilo, nije bilo te interferencije. I onda je krenula diskusija da li ima, da li nema etra, onda je Lorentz napravio svoje čuvene jednačine i onda je to Einstein sve lepo umio u jednu teoriju koja, verujte mi, u prvoj toj jednačini pokazuje da je potpuno besmislena, jer je sve nula. Einstein je sakrio nulu i preko toga radio čitavu teoriju. To je uradio i u opštoj teoriji relativnosti, ali to je jedan matematičar Friedman, koji je bio Židov, pa nije su smeli ništa da mu prigovore, on je otkrio tu grešku, pa Einstein onda izmenio matematiku, jer je to, mislim, ne može 0 puta 5 je 5, nije 4 ili 7, tako da je mora da to koriguje, i onda je od stacionarnog kosmosa, kako su prikazivale njegove jednačine opšte teorije relativnosti, nastao ovaj kosmos koji se skuplja i širi, pa je uveo kosmološku konstantu da ne bi mogao beskrajno da se širi, nego do određene tačke, pa se onda ponovo skuplja. I tako, to su sve neke štake, to nije pravo mišljenje, to nije ontološki zasnovano, i to je, da kažem, ne samo opšta metafizika i filozofija, nego čista elementarna logika, zanemarena, a često i potpuno pogrešna. Tako da sa nekom logikom s kojom vi danas možete da govorite o kosmosu, ne možete položiti ni seminarski na prvoj godini filozofskog fakulteta. Govorim konkretno o Big Bang teoriji, takođe o teoriji strings. Mislim, baš sam, neki dan sam slušao na podcastu, ovom najvećem svjetskom podcastu, Joe Rogan, koji svako malo ugošćava neke znanstvenike i tako dalje. Zamijetio sam da svako treće pitanje, recimo, tim znanstvenicima, je odgovor na to pitanje je ne znam. Pa da, to je pošteno, ajde, to je okej. I proučavajući Tesline spise i tako dalje, zapravo uviđamo da toliko toga se još ne zna, a možda leži upravo činjenici da je to neko znanje, eto pa i Teslino, na neki način je ignorirano. Ponovo se vraćamo, evo, pitanje je zašto. Filipe, ne smete vi u CERN-u da kažete ne znam kad trošite 15 milijardi, da kažem, evra. Ne smete reći ne znam, nego verujem, biće, pretpostavljam, gotovo je sigurno, kakvi ne znam, ako ne znamo da nema para. Pa tu je ceo što, mislim, to je gotovo to što se zbiva u savremenoj eksperimentalnoj nauci, uključujući gravitacione talase, koji su tačno registrovani na 100-godišnjicu Einsteinove hipoteze o tome da gravitacija ima talasnu prirodu. To je, verujte mi, neka vrsta analogije sa organizovanim kriminalom, samo što je vrlo visoko, da kažem, naučno i jednim jezikom koji ljudi ne razumeju, a to je komplikovani matematički jezik i poseban jezik teorijske fizike, izloženo investitorima koji onda u strahu da njihova država ne zaostane za onom drugom državom, to sve plaćaju, a verujte mi, ja to pratim vrlo pomno, tu nikakvog pomaka nema u teorijskoj fizici, u fundamentalnoj nauci. Gde su pomaci? U tehnologiji. To su inženjeri koji se igraju, pa naprave, dozvolite, pa vi mislite da znaju kako radi LED dioda, da znaju kako radi tranzistor. Ne, to je tunel efekat. Pa pitajte fizičare šta je tunel efekat. Iz nekog razloga odjednom, kaže, neutron bez ikakvog otpora ili proton, koji inače ima takozvanu Coulonovu barijeru i zato se odbija od drugog protona, ne može da prođe iz jezgra u jezgro, odjednom proliferuje u jezgro i eto to se desi i tako dalje, i mislim to nema objašnjenje, ali ima tehnološko rešenje konkretno i to se koristi. Tu je možda jedina Teslina mana, to je što on nema teoriju. On ništa objašnjavao nije, nego je samo imao vizije, to je bio njegov naučni metod. On je vizionarski bio u stanju da u umnoj laboratoriji napravi kompletan, da kažem,
da vizualizuje aparat, da napravi kompletan aparat kao neku vrstu eidetičke umne slike i da onda to jednostavno prenese u konkretan model. Pa da, a nema objašnjenje. Ali šta, zašto? On je govorio, pa ja radim, kaže, kako radi i priroda, pa je priroda nešto objašnjava. Ne, imate prirodu kao savršen eksperiment božanski, a mi ljudi smo teoretičari, jer ne razumemo kako to radi. Pa kad nešto shvatimo, onda to imitiramo. Znači, ljudi nisu kreatori, nego rekreatori, oni koji ponovo u stvari kreiraju na osnovu saznanja Božjeg dela, tako da u stvari govoriti o nauci kao o nečemu što je kreativno, to je pogrešno. U nauci se otkriva, ali se otkriva nešto što već postoji. Pa ne, kažem, zato sam uvijek postavljam zapravo isto pitanje kad imamo ovako pametne ljude poput vas. Današnji svjetski znanstvenici i akademska, ta dogmatska zapravo, kako bi to rekao, teorija, zapravo dogmatska slika je da se ne smije ništa preispitivati previše, a zapravo ti isti najveći znanstvenici na svijetu koji upravljaju svjetskom akademijom ne znaju šta je to prostor, ne znaju šta je to vrijeme, ne znaju šta je to svijest. Pa šta su te tri stvari, recimo, šta je prostor, šta je vrijeme i šta je svijest? Potpuno tačno. O prostoru ima 114 teorija. Za vreme nema praktično prava hipoteza u fizici, nego se koristi Einsteinova definicija. Znate šta kaže Einstein, šta je vreme? Kaže, vreme je ono što vidimo na satu. To je ona, da kažem, ta prva jednačina u stvari sinhronizacije satova iz specijalne teorije relativnosti, gde on govori o tome da svetlost putuje od tačke do tačke i vraća se i na osnovu toga, dakle na osnovu kretanja, praktično kao da gleda sat na kome ide jedna skazaljka, on zaključuje o tome kakva je koordinata u tački A vremenska, a kakva u B. Međutim, to se jednostavno tako ne događa. Pa zamislite, kada bi od merenja zavisilo vreme, mi stalno se krećemo i kada bi kretanje uticalo na vreme, kao što tvrdi Einstein, pa svi ljudi imaju neke satove, svi se krećemo, lete avionima, idu, pa to bi, čujte, onda nije ista brzina rotacije zemljine na polovima i na ekvadoru. Pa nijedan sat ne bi bio sinhronizovan ni s jednim satom na zemlji, po Einsteinovoj teoriji. A ljudi to neće da uopšte, da pitaju čekajte o čemu se tu radi. Nema. Vreme je u svim tačkama sadašnje. To je problem. A iz toga nema teorije, ni u matematici, ni u filozofiji, ni u fizici. Vrlo interesantno. Nešto što je svakom očigledno. Jer juče bilo sadašnje vreme, znači stalno je sadašnje vreme. Ne menja se vreme, menjamo se mi. Drugo, svest je takođe jedino što ostaje u čoveku, takođe nezavisno od promene, a to kaže Sveti Avgustin. Čujte, jedan koji je najbolje ikada išta rekao u vremenu tu ispovestima, 12. odeljak Konfesione Svetoga Avgustina, to je on. On je rekao, postoji sadašnjost prošlosti, sadašnjost budućnosti, odnosno prošlih stvari, sadašnjih stvari, budućih stvari. I kaže, vreme je nezavisno od kretanja tela. To je po meni genijalno što je rečeno. Einstein kaže suprotno, da od kretanja tela zavisi vreme. To je ta dilatacija vremena ako idete raketom koja ide brzinom svetlosti. A uzgled budi rečeno, to je nešto što Einstein tako, kako bih rekao, obećao kao oblik besmrtnosti. Pazite, u srednjem veku, kad su bili alhemičari, Avicena i recimo u Samarkandu, oni su tvrdili da postoji eliksir. Popijete neku tečnost koja je specijalna i onda je večna mladost posledica. Međutim, Einstein kaže, on je obećao u stvari fizičku besmrtnost raketom koja ide brzinom svetlosti. Znači, uradio je potpuno isto što i svi, kažem, alhemičari ikada i na taj način je probudio ljudsku maštu. Pa ljudi misle da je ta teorija donela nešto novo. Nije donela ništa. Vi nemate nikakvu tehnologiju iz teorije relativnosti za 100 godina. Nikakvu tehnologiju. Zašto je ta onda teorija relativnosti toliko opće prihvaćena? Pa čujte, još jedan podatak pa ću da odgovorim na ovo, a podatak je sledeći. 1905. godine je specijalna teorija relativnosti bila objavljena u Annalen der Physik, u časopisu tada jednom od najboljih nemačkih i evropskih za fiziku. Iste godine, 1905. imate Teslin patent.
u Američkom zavodu za patente, imate ga na internetu, gde on govori o brzini od 1,5C, većoj brzini od svetlosti, koja je merena eksperimentalno, pa zatim o bilo kojim umnošcima brzine C, pa zatim o trenutnom prenosu svetlosti na bilo koju udaljenost. A znate na čemu se to bazira? Svetlost, navodno, i Einstein je imao, da kažem, tu teoriju, ima transverzalnu oscilaciju. A longitudinalne oscilacije nemaju ograničenje brzine. Transverzalna ima ograničenje C, ali longitudinalna nema ograničenje. Tako da očigledno ako svetlost ima i longitudinalnu komponentu, onda je Tesla u pravu. Apsolutno. Samo što onda treba izvesti poseban oblik eksperimenta koji odgovara otkriću longitudinalne komponente, a to naprosto nije urađeno. A razlog zašto Einsteinova teorija tako značajna jeste što je to deo psihološkog rata Nemačke protiv Francuske pred Prvi svetski rat. Tada u Nemačkoj nisu Jevreji bili progonjeni uopšte, naprotiv. I sve tamo negde do 30 i neke godine. Oni su držali su industriju, drugo, držali su takođe i veliki deo kulture, nauke, filozofije. I sad šta? Jednostavno, on je u tom trenutku izašao sa teorijom koja je suprotna Poincareu. On je prepisao direktno, to možete pogledati, princip relativnosti od Poincarea i uzeo od Lorenza jednačine i onda sa svojom suprugom Milevom Marić, koja je sjajan bila matematičar, napravio jedan vrlo sumnjiv konstrukt koji sam ja lično proveravao i našao da je sakrio nulu, naprosto nulu. Onda je on ušao, da kažem, u neku vrstu propagande protiv Francuske, a evo zašto. Max Planck je bio u tom trenutku u nemačkom generalštabu je vodio naučni deo vojno-obaveštajne službe carske Nemačke. Naravno, mislim, zbog artiljerije, zbog novih oružja, uvek to mora da bude neki naučnik, pa je to bio Max Planck. Sad, Mileva Marić, koja je takođe radila još od 1896. to je malo duža priča, ali da kažem, verujte mi da sam to istražio, takođe radila za nemačku obaveštajnu službu. Jer je bila tada kod profesora Lenarda 896. na 7. u Heidelbergu na predavanjima o fotoefektu. Sad, to su bili sve muškarci, ona je bila jedina žena koja je upisala uopšte matematiku tada na ovom... Zato što je njezin otac bio... Pa njezin otac je bio bogat čovek i on je bio predsjednik suda u Austro-Ugarskoj, u Rumi, imao je latifundista, imao je veliku zemlju i on je školovao decu, bio je kulturan čovek. Pa nešto što se malo zna, rođeni brat Mileve Marić, mlađi Miloš Marić, je bio u austrijskoj vojsci pa je zarobljen i on je u Rusiji ostao posle Prvog svetskog rata, završio je medicinu i bio je dekan medicinskog fakulteta u Saratovu i vršio prva kloniranja. Još u to vreme bavio se histologijom, citologijom i tako dalje. I to imate spomen sobu u Saratovu njegovu. Njega niko ovde ne pominje u Srbiji, niti mu je jedno delo prevedeno. Evo ovako usput da kažem. Jer kao sve naši bolje znaju od tih starih. I od Njutna i od Tesla. I od Tesla, da. Pa da. Kaže, imao kompjuterni, pa ništa onda ga otpisuje. I hoću da kažem da u tom trenutku je onda ona napisala pismo Maxu Plancku, očigledno da su bili kolege, drugo ona je jedina žena, oni su se za nju zainteresovali, pa to je logično, nema izbora. I zamolila ga da ozbiljno uzmu teoriju Einsteina. Onda je Max Planck pisao kolegama jer je shvatio kakav je efekat te teorije, on je shvatio da u tom trenutku briše Poincaré i francusku nauku, to je njima bilo bitno. I onda je on pisao kolegama da ne ignorišu Einsteina, a to je već bila 911. 12. A umeđu vremenu je Poincaré umro, 911. Tako da je to bio... Taman početak rata. Kako? Taman početak prvog rata. Pa da, pre toga, na 2-3 godine pre toga. I onda su oni krenuli da veličaju Einsteina po Planckovom naređenju, on im je bio šef, razumete? A nije bilo odgovora sa druge strane Poincaréa
jer je on prosto čovjek se razboleo i umro i onda je Einstein lagano počeo da otvara tu diskusiju o vremenu, vrlo interesantna diskusija i danas, jer mi ni danas nemamo definiciju vremena. To je fizička veličina koja se ne definira. To je da kažem, to pišu u enciklopediju Larousse, na primjer, i tako dalje. Tako da je on krenuo, da kažem, da bude jedan od ljudi zanimljivih za naučnu zajednicu, a onda posle Prvog svjetskog rata je to nastavljeno, pa onda uradio opštu teoriju, a onda posle naišao Hitler, Auschwitz i on je imao neverovatnu sreću. Kad je došao u Ameriku, on je bio čovek koji predstavlja jevrejski narod koji strada. Tako da danas, da skratim priču, kad kažete da teorija relativnosti nije tačna ili da je to u stvari besmislena teorija gde se vrši račun koji nema nikakvog smisla, onda vam kažu Auschwitz, ne znam, Osnabrück, razumete? Politički nema, imao sreće, prosto neverovatno. A bio je dovoljno pametan Einstein da odbije da bude prvi predsjednik Izraela. To mu nije bilo lako, jer to je 48. godine bilo, posle Drugog svjetskog rata. Onda su njega Hasidi molili da on bude predsjednik, a bio je Ben Gurion, jer je Einstein odbio, ali on je bio pametan, jer da je to prihvatio, onda bi bilo jasno da je politička stvar. Ne, imao je inteligenciju, tu baš političku, neverovatnu, a znate kako je to izgledalo? On je bio u Princetonu, jednoj maloj kući, je bio tako jedno 25-30 metara je bilo od ograde do ulaza u kuću. Pa ovi Hasidi, Jevreji, sa velikim bradama, sa kapicama, oni kleknu, pa na kolenima dođu do kuće, da ga mole da prihvati. Međutim, on je to pametno odbio i tako je ostao, da kažem, i dalje zanimljiv i fantastična figura u nauci, ali bez ikakvih pravih rezultata. Po tome je recimo bio pametan jer je na neki način tu kopirao Teslu koji je također bio, znamo da je bio kompletno Tesla apolitičan čovjek. I bio je jako posvećen svom radu. Ajmo malo na Teslu, onda da pređemo život Tesle. Evo, recimo, kakav je Tesla bio ovako kao čovjek? Bio je vrlo usamljen, vrlo nezgodan za razgovor, jer nije trpeo, da kažem, spuštanje nivoa tematike, tako da i drugo, bio je hipnotizer, imao je vrlo jaku auru. To opisuje George Vierik, kod koga je 1931. godine, on je pravio tako sastanke intelektualaca, naučnika u svojoj kući i Tesla je dolazio cele te godine jednom sedmično kod njega. I opisi svih tih ljudi, kaže, mi razgovaramo normalno dok on ne dođe. Kad on dođe, sve se utihne, on drži banku dok ne ode i to je takav je bio čovjek, jer je bio vrlo, kako bih rekao, sugestivna figura, a znalo se i da je izvanredan hipnotizer. Znate šta je hipnoza? To su dve frekvencije. Jedna ide iz glave, a druga ide iz govora. Nema evo vam sada klatno, pa sad gledajte, mislim, to su ovi amaterski hipnotizeri. I on je tako sa dve rečenice, dobar dan, kako ste mogli da hipnotiše čoveka, što je bilo kasnije primjer, ali ne znam da je to igde koristio, recimo u razgovorima sa milijarderima, to mu je moglo mnogo pomoći, ali to je sad moralno pitanje. Očito nije bio tako interesan čovjek, kao što ga se možda prikazivalo u nekim područjima. Otkud Tesli takvo znanje? Pa znate šta, ja mislim da je on još sa 17 godina, očigledno je bio rođen tako, da je bio otvoren prema kosmičkom znanju u smislu da je bio u stanju da prima i one informacije koje drugi ljudi nisu, jer naša DNK, ova spiralna, to kad se razvije ima 2 metra, to je zapravo jedna antena za, kako bi rekli sad teozofi, Akasha hroniku, jer kako je on primao znanje, to objašnjenje nećete naći ni u psihologiji, nećete naći ni u filozofiji nauke, nego samo u mistici, odnosno u ezoteriji. Mislim, on je jednostavno bio u stanju da isprazni um i da prima slike, odnosno sami zakoni fizike nisu vidljivi. Mi ne vidimo zakon gravitacije, to je nemoguće, ali vidimo posledice toga zakona. Znači, on je bio u stanju da vizualizira posledice kosmoloških zakona i zakona fizike, što je u stvari metafizika.
Znači, ono što zovemo fizika, to je ovo što se manifestira, to je ovaj vidljivi svet, a metafizika je nivo zakona koji ne vidimo. A u današnjoj nauci, da kažem, imate samo 2 nivoa, ne 3. Imate nivo samog eksperimenta i imate nivo jezika. Recimo zakon gravitacije, vidimo planete, to možemo da vidimo kako se okreću oko Sunca, onda imamo matematički jezik, m1 puta m2 sa r na kvadrat jednako je sila, to je Newtonova formula koja je bolja od Einsteinove. Pa niko po Einsteinu ne radi po tenzorima. I danas rakete, sve ove koje idu u orbitu na Mesec, na Mars, sve ide po Newtonu. Ništa ne radi to kod Einsteina. Mislim, u praksi ne radi. I treći nivo, znači sam zakon, to ne vidimo. To je ta metafizička vančulna kategorija nauke koja je danas iz nauke izbačena. O tom se radi. Danas je neophodno vratiti ne mistiku u nauku, kaže šta je mistično, to je mutno nešto, nepoznato. Ne, mistici su ljudi koji su svesni onoga što je nevidljivo. Znači to su ljudi koji su svesni od onih koji se baziraju na saznanju preko čulnog iskustva. To je pogrešna predstava ljudi o misticizmu. Misle mistik, pa to je neki malo lud čovek koji ne zna se šta govori, šta radi. Ma ne, mislim, to nije pravi mistik. Pravi mistik, on ima višu svest. Tako da je Tesla očigledno bio mistik. To hoću da kažem. Da je on zapravo imao tu višu svest koja mu je omogućavala da u tišini vizualizira u prostorno-vremenskim kategorijama upravo same metafizičke zakone fizičkog sveta. Tako ja to shvatam. Tako da imao recimo neke vrlo zanimljive geometrijske, i to svako veče pre spavanja, imao čitav niz geometrijskih figura koje je video, koje se završavaju nekim svetom, da kažem, oblaka. I sad ti oblaci lagano, ako postanu figure, onda može da zaspi. Ako se ti oblaci ne iznijansiraju tako, odnosno ne formiraju figure, onda je to besana noć. Onda je ta noć nesanice. Međutim, ja sam kod Aldousa Huxleya u The Doors of Perception, vrata percepcije, koji uzima ogromne količine LSD-a, pa imate i Timothy Learyja, koji isto sa time eksperimentisao, potpuno identične, da kažem, te geometrijske figure, ceo taj pripremni deo pred spavanje i pre nego što preko tog mutnog dela, da kažem, oblačnog sveta koji formira figure, on ne uđe u paralelni univerzum. Znači, on je mogao da spava samo kad izađe iz ovog sveta kroz vrata percepcije. A kažem da to nije nešto što je karakteristično za Teslu, on nije uzimao naravno nikakve droge, nema ni govora o tome, nego isti efekat, to hoću da kažem. Potpuno isti efekat. Znači, imao je astralne projekcije? Nesumnjivo da. Nesumnjivo. Pa znate, to se vidi iz recimo prepiske sa rodbinom. Ima knjiga jedna njegova, gde on 2 ili 3 dana pre nego što se nešto desi, upozorava rodbinu šta će da se desi. Ili pre nego što dođe telegram, kad tačno vidi šta se desilo i pita unapred. Mislim, pre nego što ga obaveste, to ću da kažem. On pošalje telegram pre nego što oni njemu pošalju telegram, tada je to bilo preko telegram. Tako da, očigledno je bio specijalan čovek i ceo njegov život vidi se da je to jedan monah u stvari, monaški život. Mislim, šta je hotel? Hotel to je moderna monaška ćelija, mislim. Nije on mogao da, on nije pripadao ni jednoj organizaciji, da sam ja našao. Mada je bilo oko njega dosta masona, Mark Twain je bio mason, JP Morgan je bio mason i tako dalje, Vanderbilt. Mislim, ovi koji su ga i finansirali sve, ali on nije nikada, da ja znam ili da sam pronašao, ušao u neku organizaciju, što je razumljivo. Jer onda morate da vodite društveni život, da gubite vreme, da idete na sastanke. To za njega nije bilo prihvatljivo, nego on je radio praktično od 24 sata, bar 20 sati je bio na rad. To vidite u muzeju. Tamo ima 165.000 raznih dokumenta, dobro ima i press clippinge i sve. Pa da se samo potpišete, paraf 165.000 puta, pa je to nešto. To je ogroman rad, to prosto ne shvatim, znači da ništa drugo nije radio osim toga. Mislim, nauku.
znamo da je došao iz jako malog mjesta. Kako se desila ta tranzicija, da tako kažem, bijeli svijet, kako je došao do razine da u principu to njegovo putovanje dođe do, recimo, Amerike? Pa znate nešto, mislim, to što je on rođen u jednom selu, u stvari, to je zapravo logično i normalno, da nije rođen u Parizu, u Londonu i šta znam. Zato što ideja može da se inkarnira tamo gde je najlakše. Priroda radi na minimumu energije. Znači tu gde je najveći stepen slobode, a on je mnogo veći u prirodi i kod nekog dečaka koji nije, kako bih rekao, frustriran obrazovanjem ili blokiran obrazovanjem, jer obrazovanje blokira. Vi kad dođete do fakulteta, vi ste potpuno formirani u vašoj slici sveta. Ne može da kažete, pa sad, moja slika sveta je da je zemlja ravna, a nije okrugla. Ne može, tako ste završili astronomiju. Tako? Bez obzira šta je tačno. Ja mislim da je zemlja okrugla, ali navodim kao primjer. Slažem se. Tako da je tu cela stvar. Znači, tamo gde je veći stepen slobode, on se igra u prirodi, pored Velebita. Znači, video on te munje i kao mali, video je te oluje, to je njega fasciniralo. Tu se desilo nešto što je sada tajna za psihologiju. Znate, psihologija je šta? Nauka o duši. Jeli? Psiha i logos. Pa izvinite, nađite vi meni definiciju duše u psihologiji. Niko se nije usudio to da uopšte kaže, ni Jung, ni Freud, ni Adler, ni Karen Horney, niko od velikih filozofa nikad nije rekao duša je pa šta je. To je, Jung je maksimum rekao, arhetip je duhovni organ duše. To je potpuno nerazumljiva rečenica. Ni znamo šta je duša, ni znamo šta je duh, još manje, mislim, to ću da kažem. Tako da, u stvari, psihologija u strogom smislu, po klasičnoj epistemologiji, nije nauka, po klasičnoj epistemologiji vi morate da zasnujete nauku po predmetu i po metodu. Psihologija je po metodu zasnovana, pomažu ljudima, nije to sporno, ali po predmetu nije, jer nema definiciju duše. Tako da, tu jeste problem sada kada se objašnjava, na primjer, takav čovek kao Tesla, ili kao Michelangelo, ili kao Mozart, to su ti primjeri. Da je neko, to je zaista retko, ja ne znam za neki drugi slučaj, da je neko imao kao naučnu metodu vizualizaciju zakona prirode. To je jedini Tesla. Bilo je naučnika koji su sanjali to, da. Na primjer, Kekule, hemičar, on je sanjao Uroboros. To je zmija koja sebi jede rep i to je bilo rešenje cikličnih ugljovodonika. Mislim, na taj način je shvatio kako su vodonik i ugljik povezani u cikličnim ugljovodonicima. Ali to je jedan redak primjer i on je tu imao jedan san, nije to on radio godinama kao Tesla. Tako da je Tesla sebe izvežbao i radio je jogu on svaki dan. Tako da, mislim, on je izvežbao sebe kao prijemnika tih kosmičkih informacija. Jer vidite šta, nije problem emitera, kosmos emituje apsolutno sve, nego je problem šta ja mogu da primim. Moj radio prima recimo samo Radio Zagreb, džabe meni sad što svi emituju, što emituje i New York i Moskva. To je, znači, čovek je problem, prijemna mogućnost samoga mozga. To je Tesla očigledno vežbama, pretpostavljam da je i DNK i rođenje. Mada ima ova jedna koja je napisala knjigu Povratak golubice, koja govori o tome da se venerijanski brod zaustavio u trenutku Teslinog rođenja i da je izmenjen duh. Pa je zato on imao u stvari tu tešku bolest, jer to je sad prilagođavanje tela tom novom duhu koji je izvanzemaljski. Sad, da kažem, to je lepa priča. To je već, kako se kaže, oblast ezoterije, možemo i o tome malo kasnije pričati. Pa da se malo još vratimo na Teslin rad i životne projekte. Na početcima, evo, imao je jako zanimljive projekte kao što je recimo bio projekt Colorado Springs. Zašto je taj projekat bio bitan? Pa znate kako, u Colorado Springsu, sad treba malo početi ranije, 1884. on je obrtno magnetno polje patentirao.
zatim njegovi prvi transformatori su imali samo dva dela. Imali su ovaj deo primar, kroz koji ide osnovna struja, i sa tankom žicom sekundar u kome se sad proizvodi struja veće voltaže i frekvencije. Sad, kasnije u Colorado Springsu on pravi sa 3, znači to je 899, to je 15 godina kasnije. On sada tu dolazi do novih saznanja, prvo saznanja stacionarnih talasa. Stacionarni talasi jesu u stvari elementi etarske strukture. Tu je on to otkrio. Pa šta je otkrio dalje? Pošto je stalno bio u elektromagnetskim poljima vrlo niske frekvencije, on je otkrio da to deluje na ljudski mozak. Jer naš mozak je zapravo elektromagnetski oscilator, ceo naš nervni sistem. Pa da, idu ionske struje kroz naše nerve. Idu istom brzinom kojom rotira Zemlja. To je sve usaglašeno u prirodi. I on je shvatio i piše to u pismu, kaže, u škrabotinama elektromagnetskih pražnjenja otkrio sam shvatio je u stvari da ono što mi gledamo kao munje, da je to u stvari centralni nervni sistem Zemlje. Pa isto tako munje, samo da kažem, manje snage i drugačije frekvencije idu kroz naš nervni sistem, kako mi pokrećemo mišiće, kako radi disanje, kako radi krvotok, sve radi preko elektroimpulsa našeg nervnog sistema. I on je shvatio da je Zemlja živo biće, zapravo, koje je kompletno, svakog sekunda određeni broj munja, šta radi? Pa vrši komunikaciju između ionosfere i Zemlje. To je to. Znači, između onoga što zovemo zemljin um. Ionosferske struje su identične kao struje u našim nervima. To je na 50 do 70 km, zavisi sad od... Leti se ionosfera penje na 70, a zimi se malo spusti za jedno 10-15 km prema Zemlji i oscilira. To sad opet Hindusi kažu, pa Zemlja diše, pa naravno da diše, mislim, kad je živa. To je pronašao u Colorado Springsu i kaže doslovno, ovome svom prijatelju piše, koji je pesnik, ti ćeš biti u stanju jednoga dana da čitaš svoje pesme Homeru, a ja ću moći da diskutujem matematičke probleme sa Arhimedom. To je kraj tog pisma gde govori o tome da je shvatio da elektromagnetska polja menjaju, šta rade? Pa menjaju temporalnu vremensku koordinatu etra. Jer kad imate recimo jednu na primer, neki objekat, imate referentno polje Zemlje. Ako unesete dodatno polje, znači ja sad uključim Teslinu zavojnicu ili bilo koje drugo elektromagnetsko polje, vi menjate temporalnu, odnosno vremensku koordinatu toga objekta relativno u odnosu na referentno polje. I to menjate tačno prema oscilacijama penduluma, klatna. To je sad Ruđer Bošković. Ruđer Bošković u teoriji prirodne filozofije, šta on ima? On ima ceo odeljak relativnost vremena, ovim redom, relativnost vremena i prostora urađena na klatnu, Arhimedovom metodom. Arhimed nije poznavao nulu, nego je samo gledao dužine u prostoru i ono što se zovu proporcije, a proporcije nisu ništa drugo nego matematički izraz sinhroniciteta. A ono što nije sinhrono, simultano, odnosno istovremeno, to nije u interakciji. Što nije vremenski povezano, vi nemate onda fizičku interakciju ako to nije tako. I Tesla je sve to shvatio u Colorado Springsu te godine, to je bila njegova, što kažu, čudesna godina. Drugo, on je tom trećom zavojnicom prihranjivao napon sekundara. Ta treća zavojnica, dodatna zavojnica, a nećete naći u muzeju. Tamo ima najobičnije, su ga pravili akademici naši i profesori, oni su napravili Teslin stari transformator, koji je napravio 15 godina pre Colorado Springsa, koji ima dva dela. To može bilo ko da napravi. A ovo sa trećim delom, tu je stvar. Jer je to sada u stvari prijemnik, to je razdešena zavojnica, znači nije tačno podešena na određenu frekvenciju, koja kad uđe u rezonancu povezuje sistem sekundar, primar preko sebe, znači preko dodatne zavojnice, extra coil,
sa etarskom vibracijom i onda dobijate slobodnu energiju, čoveče. Pa tu je da dobije on ideju slobodne energije, to je energija koja se crpi iz okruženja, iz environmenta. To je cela sve. Tako da su to neverovatne, da kažem, neverovatna su sva ta otkrića koja on uradio u Colorado Springsu i onda se odlučio da gradi kulu Wardenclyffe, jer mu je bilo već sve jasno, znači reciklirajući energiju iz ionosfere preko zemlje i on je bio u stanju da snabdeva celu zemljinu kuglu elektricitetom, samo reciklažom. Tako da ostane, to je onda elektricitet prirodni, on je energija koja nema konverziju, znači ne prlja okolinu, nego dođe na aparat, napravi, radi, vrati se u ionosferu, naprosto kruži. Samo kruži, a nemamo fosilna goriva koja spaljujemo, šta radimo sa naftom, sa ugljem, prljamo u stvari. Uništavamo planet. Pa da, ništa drugo, bez pameti. To je to. Tako da je Colorado Springs jako bitan moment. To je on u stvari prelomio. Ali sad šta je još zanimljivije. 905. u redu posvađa se s Morganom i tako dalje i tu je sad stalo finansiranje, on se povlači u rat. Zašto se posvađao sa JP Morganom? Da se malo vratimo. Pa ja mislim da, znate šta, ja sam celu arhivu pročitao, a to su pisma između JP Morgana starijeg, mlađeg, senior, junior i Tesla i znate šta sam ja zaključio. Tesla je imao ideju da JP Morgan i on transformišu kompletnu planetu i da urade mutaciju čovečanstva u smislu kolektivnog pomaka u jednu novu civilizaciju svetskog društva i harmonije. To se tek sad odvija i to mnogo sporo. On je rekao, doslovno piše, gospodine Morgan, vi ste genije organizacije, ja imam tehnologiju, ako bismo se vi ja dogovorili, kraj priče. Međutim, JP Morgan nije bio u mogućnosti, tu je Tesla bio naivan. JP Morgan nije imao svoj kapital, on je bio direktor, u stvari vodio menadžer Rothschildovog kapitala. Tako da nije bio samostalan i nije mogao zapravo da kažem da direktno se sa Teslom dogovori o nekokom njihovoj, to je trebalo zavera da bu Tesla njega zvao zapravo u zaveru, to nije ušao. A vrlo interesantno, kad se Morgan razbolao, on je umro 913. godine, Morgan, odmah posle Titanika, kad se razbolao se od raka i onda je zvao Teslu, iako godinama nisu komunicirali. Zvao je Teslu i tražio od njega da ga prikači na kosmičke energije, da ga priključi i da ga izleči. A Tesla je njemu rekao, pa kaže, duša je besmrtna, nema potrebe. A njemu Morgan kaže, ma idi do đavola, go to hell. A Tesla se okrene, kaže, idem od đavola i izađe. To je bio taj poslednji susret njihov. I tako, to imate i u filmu kod ovoga Krste Papića, Tajna Nikole Tesla. To je dobar film. Samo što je skraćen. To je skraćen film. Zašto je taj film cenzuriran? Cenzuriran je zato što je na početku bio Tesla na kanadsko-američkoj granici skuplja 9 ljudi, znači pravi u stvari organizaciju, kojima predaje energetsku tajnu planete. To je on imao tu nameru i tako da, međutim to je tražila komisija tadašnje Jugoslavije, bila je cenzorska komisija od Krste Papića da on to izbaci i on je to izbacio. Eto. Ja sam ga lično pitao, on je rekao da, on je to potvrdio. Ja nisam bio na toj premijeri, premijera je bila ovde u Beogradu, u Domu omladine. I sad izašao je Krsta Papić pre toga, pre filma i rekao, vi ste poslednja publika koja će vidjeti ceo film. Ja to sutra moram da izražem tih, kaže, 4 minuta sa početka filma. I ja sam onda, to sam čuo od jednog čoveka i onda sam ja, kad sam bio u Šibeniku, sam zamolio da mi daju telefon, on je bio na Korčuli, inače je živeo Krsto Papić, samo da ga to pitam. Sve sam mu to rekao, već je bio star, jedva je govorio. I kaže, rekao, samo mi potvrdite, je to tako ili tako? Kaže da. Eto. A kome, profesore Abramoviću, kome je u interesu bilo zapravo da, i zašto bi neko više izbacivati tih prvih 4 minute filma koje se, ako znamo da bi to recimo bilo za dobrobit čovečanstva? Pa zato što oni koji upravljaju planetom očigledno nemaju dobrobit čovečanstva na umu, mislim, oni imaju
kontrolu na umu, a ne dobrobit. Šta njih vidite valjda po koroni, kakvu dobrobit oni ovde spremaju. Mislim, to je sad šta, da li je to realistički pristup, je zaista, što kaže Sokrat, demokratija je najgori oblik vladavine, jer imate jedan čovek, jedan glas, pošto je više glupaka i pokvarenih ljudi, onda će uvek oni izabrati svoju vlast demokratsku, tako? Nikad pametni neće moći jer su u manjini da steknu dovoljno glasova. To je po meni zaista tačno. I onda, ako je to tako, onda vi imate savršenu fasadu u stvari za tajnu vlast, upravo preko demokratije. I nema nikakvih problema. Jer, znate, u despotijama, kad postoji sistem gde je jedan čovek odgovoran i vrlo jasna pravila tog sistema, kao u mafiji, onda kad se obratite nekom takvom, onda on mora nekako da odgovori, ili nasiljem, ili da uvaži vaš argument, nešto mora da uradi. U demokratiji je to fluidno, vi pričajte šta god hoćete. Evo, mi možemo nedeljama, godinama da pričamo o najstrašnije istine, a da to nikakvu rezonancu nema u društvenom životu. Ima privatno, znači samo individualno, ali kao društvo oni uvek nađu način da ta većina uguši tu manjinu. I to je takav, da kažem, to je način na koji vlada ono što zovemo duboka država. Duboka država to su milijarderi. Plitka država to su političari, vojska i policija. A najdublja država to je ezoterija u stvari u vojsci. To je moje neko istraživanje na osnovu Helene Blavatske i njenog muža, pukovnika Olkota, koji je posle bio ministar odbrane SAD-a, to je sve u 19. veku i tu su u stvari su se ruska ezoterija i američka ezoterija spojili u jedan sistem, tako da vidite, oni dovedu Trumpa, odvedu Trumpa, dovedu Bajdena, iako on potpuno izlape, to sve nije bitno, jer sistem radi. Tako da na tu temu se možemo vratiti malo u drugom dijelu. Evo, još bih vas htio pitati... Nisu dali oni Tesli da to prekine. To je bilo to, tako da okej, sve, nisu ga dirali, sve ti radi, sve kako treba. Tesla je radio u američkoj vojsci eksperimente 20 i nešto godina u Mornarici. Nisu oni njega sprečavali da radi, nego su krili sve što je uradio. To je jednostavno sakriveno. Kao što je i glas, gde je glas Tesla, gde je jedna šetnja kako hrani golubove, nijedan kadar ne možete naći. Jer frekvenca glasa je karakteristika bića. To bi znali mnogo mi kad bismo to sad, to ne može. Kao kad bi sad videli Isusa Hrista, recimo kako isteruje trgovci iz hrama ili kako ga sude, ali pravo. To je to, znači mora se sakriti ta osnovna frekvenca jer onda ona deluje sama. Kosmos odgovara na tu pravu frekvenciju, ne na naše želje. To je ne na ono što mi vizualiziramo kao zahtev u odnosu na kosmos, nego ono što je suštinski deo našeg postojanja. Na to kosmos odgovara i zato je sakriven i glas i pokret tela. Pokret tela govori jako mnogo. Da li to onda znači, malo prije ste spomenuli, da recimo moći ćemo možda jedan put razgovarati sa Sokratom ili sa Isusom Hristom, da li to znači da zapravo vrijeme onda nema, to jest prostor i vrijeme nemaju taj protok, nego da mi zapravo živimo u cijeloj toj jednoj sadašnjosti? Pa ne, zato što je sadašnjost beskonačna. A beskonačnost ne može da se kreće. I zato je stalno sadašnje vreme. To je ono što zovemo večnost. To je u stvari beskonačno vreme. Sad, mi nemamo čulo za vreme, zato što vreme nas stvara. Iz beskonačnosti mi nastajemo po određenim zakonima kao deo. Znači, nastaje prostor, pa nastaje masa, pa nastaje energija. Iz toga smo mi sastavljeni, a u osnovi je sve to odnos vreme i prostor. Sve se to može svesti samo na te dve kategorije. Ali to je već metafizika koja u sadašnjoj nauci ne igra nikakvu ulogu, tako da teslijanska nauka nastaje kao neka vrsta alternative savremenoj nauci tako što to rade privatni inženjeri, recimo u vikendicama kao naš inženjer Goran Marjanović koji je svoju vikendicu pretvorio u teslijansku laboratoriju gde mi idemo pa diskutujemo, gde vidimo neke stvari. I tako, a to je potpuno privatna inicijativa. On nigde ne može u zvaničnom krugu da to čak ni da izloži, čak ni da kaže, a kamoli da nešto
da nešto radi. Zato je u stvari ta teslijanska nauka, ta alternativa savremenoj nauci, ona se bazira na shvatanju etra i razvija se kao neka vrsta danas stare ranohrišćanske zajednice, radi po katakombama. Dobro, nije po katakombama, ali je po garažama, po privatnim kućama. Nauka, čista nauka. Ono što je zanimljivo za teslijance, što su to ljudi vrlo visokog morala. Sve koje znam, govorimo o Amerikancima, o Kinezima, ja sam izdao sa kineskim profesorom i knjigu o Tesli u Kini, na kineskom. Onda širom, da kažem, našeg regiona, zapadnog, istočnog, ovakvog, onakvog Balkana, onda čak i Španci, Južna Amerika, Rusi, već da ne govorim. Tako da ima jako mnogo teslijanaca. Ja računam negde oko 50.000 danas u svetu. Privatnih istraživača koji veruju u to. Znate li koja je to sila? Pa nema, vi danas u hrišćanskoj crkvi, ma da nađete 5 ljudi koji veruju. 5 ljudi dovoljno da postoji crkva. A ovo je vrlo velika populacija i to će vrlo ubrzo da preokrene paradigmu kompletne nauke, verujte mi. I odnos naš prema kosmosu i odnos među ljudima. Jer, recimo, po teslijanskom uverenju postoji neka vrsta kosmološke objektivne etike. Šta je dakle etika? Etika to nisu Mojsijevi zakoni koje je napisao Mojsije. Kaže ne ubij, pa ne možeš vršiti preljubu, pa ne ukradi. Pa to se sad krši 1000 puta dok vi i ja razgovaramo. Svi imate i preljubu i ubistva i krađe. A prekršite najmanji zakon fizike. Poluga, dam vam polugu, mali šta, pa prekršite zakon sila puta krak. Da se sila pretvara u prostor i obrnuto. Znači, zakoni etike, kosmičke, to su fizički zakoni koji pokrivaju sve posledice i dobre i loše za nas, ali više znanje naše naučno omogućava nama da shvatimo zakon i da biramo samo povoljne posledice i na taj način se uklopimo u kosmičku harmoniju. To je ta ideja kosmičke etike koja je u stvari u osnovi Tesline ideje etra. To je to. Profesore Abramoviću, ja bih s ovim završio ovu prvu emisiju. Hvala vam na gostovanju i vidimo se brzo u sljedećoj emisiji sljedeći tjedan. Hvala. Hvala vama na strpljenju i na ljubaznost. Pozdravite sve teslijance u Hrvatskoj. Svakako ih ima, pa hoćemo. Ima i kako ne.